Mai ka huai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel pe kan re net la mai thon liu dare sai October tari khat kum singnai na chui na padai the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sam the call Tamenglong September tarik tamru District Administration Tamenglong bang khawnai mai Tamenglong School Debating Championship Committee rilangna District Level Debating Championship kum singnai na chui na padai Battle of Brain 2.0 Second edition, September tarik tamru nung Centennial Hall, Town Baptist Church, Tamenglong headquarters kau. The future prospect of Tamenglong depends mainly on its leader, not the people to my topic kau tat kai kan the. Debate kau tai motion kau agi kan my Trinity Public School, Tamenglong tung insam na namding ka my refers possession la kan the. Against the motion kau agi kan my ngamzeng luibao pa may. Lang my higher secondary school tamai rate second position kum the motion kau agi moi kan mai Eclivia Model Residential School Tamenglong rate third la kan the district level debating competition kau tai Tamenglong headquarters tamai khatni tawsem subdivision kau school route na ta chatri kazau lo kanei kamung kau tai insam na nun school tong ozam nun khatni leaders azu rekwang zau lo kanei insam na route na ta chat lung kau tai route remotion kau agi kan chongi kum na insam na ta chat re against the motion kau agi kan chongi Battle of Brain 2.0 debate kautai chunle mangkip gan ADM Tamenglong re speaker silaukane debating championship kautai sangdai me azu rigwang kazaw lokan me pang kautai deputy commissioner Dr. L Angshim Dansowa IAS ADC Tamenglong CEO Kachamthai F Gangmai MCS SCO Tamenglong D Maidinbui MCS Tawsem SDO Paul Nangsha MCS Tamenglong SP Lanmio Luikam MPS 5th Manipur Rifle Deputy Commandant Colonel Latlen Sikho, JEON Abuan Pau Christopher, MES, Church Leaders, Social Leaders Azu Rigwang Kazaw Lokane. Debate ka hauni may ma kau chung len mang kipken ADM Tamenglong ri debate competition kau kazaw kai meri incham na nun khang gang may lam azu salokani kamay ri may hu kau ding thau na. Lat sanga mi hai leader kau intuk liang mai gun akathe tuna sana school nun ri incham na nun ta debate kau kazaw khang katiu lobam khang ka ge na ye tuna sa kane. Debate Championship Khotai Dr. Kintu Izinang Maran, my principal Tamenglong College, Dr. Mailian Ziliu Pan, my head of department, History Department Tamenglong College, Kani Gacheng Sui Gang, my Bible translator, RBCC, Kani Re panel of chat Sulau Kane. Competition Khotai round Katup Naikani, in some na Gansuru Gre second round and Kulau Kani, Kum na third round Kori in some na. Kanaita select suku kane debate tung champion lakan mai tuang cash prize tangka ching ringu medal khani certificates kumna second le third khangni cash prize tangka ching tamru khani ching chui dikane kamung khotai Tamenglong khawlu suan me khaw ka san tat ba mai api liu pan mai khani ilai be riap mai kanai re kwang ba me koi khang lung ti thau lo me lu azu swalaw kane kamung loi kai me khaw Dr. Angshim Dansowa IAS ri debate khaw ka zaw lo me koi ta thun ku mai indaw kane DC the re kwang dan me debate competition khau chu katia kalai mai khang supni kumna school nun ri inbu na kazaw lo na incham na nun ta katiu lo inbu bam khang sang hoi kane Infal September tarik tamru Manipur Government Re-Armed Forces Act September tarik chui na charu kum singnai na chui na padai khorui ka hau na bu charu khang sai ka suan dat kan the AFSPA sai ka suan dat kan mitai police station route na chikyu ta thu ka zaw kan mage mi hai Manipur tung latlu in thak mang na ba mai sangri sai ka suan dat tuangi tuna ti thai kane AFSPA hai Manipur khau 1980s khau tai rui Armed Forces nun khang special power sai ti launa disturbed area tuna nai gong kan tonge AFSPA launa security forces nun khang ngam dilaw inbuba mai ji hai phuam azu ri nu ni mak mai inda wangkan chonge mi da khau AFSPA hai Manipur jongkabam asa khau kadai suna Infal municipality area khau kum singnai na padai kum singnai na chui na kanai khani kum singnai na chui na kathum khotai ri lagan ka hau kan chonge tiki chingram nun khau thu mi tong ek hai ka luai na laukai na bam chonge Tamenglong September tarik tamru United Naga Council Guikhanliu tuang phaiding kalai makna December tarik ta chat kum singnai na route na charu khau Manipur district ka than chanai kasiam kan metai ka tup melung khau la handat khang demand suna October tarik ka thum kum singnai na chui na padai khuri ka hau na khuang rig dai na ta chat ban kau kan the Congress government gan khau nai ba mai district nun khawri subak pana district ka than chanai kasiam kan metai stakeholders naga minun tuang chun than magna kasiam kan chongi tuna sakane state government mi tuang tan patkan metai government of Manipur le naga community ka khawnai ba mai memoranda
of understanding cha chuan na khani government of India ri lumnu mailat salo kan metai chuan na tan pat kan chongi tuna sakane UNC thailai na district kathan kasiam kan metai democratic ta chuan meina ram na man sai goi ta kalang subang metan de tuna sakane district kathan kasiam kan meta nu ni mak mai indaw na National Highway kanai khau economic blockade zang phaikhat tamru na chekiu tat kai kan chonge mitang dai tripartite talks government of Manipur UNC khani government of India ka khau luan ru tat kai lokan chonge tripartite talks in kham nyang metai March tarik chekiu kum singnai na ru na chekiu khau tat kai kan chonge tiki nuna mitai gongam magna asai ngan bambam chonge mida khau government of Manipur ri mi chonglam khau lungut magna ba mai chi haipian mak mai indaw kane district athan nun chai la handat khang demand subam meta thau sulo magna ba mai chi haipian mak mai indaw na UNC rui September tarik tamru khau naga mai luk mai bam goi khau October tarik kathum kum singnai na china padai nun chip chungri khwang ri dai na tacha total ban kau pat kan the mi da khau UNC ri naga mai goi ta mi dong protest ji hai ma chuang lau khang sang hoina district kathan nun la handat mai ta in kha lau khang chi thai kan the mi dong ban khau hai essential services media khani emergency case koi ta thu thing lage tuna ti thai kan ne Infal September tarik tamru Intai me chabon kanai oinam thoi thoi le thokcham thoi thoi ba ta kuki mai nu mai ri khwangi tuna lumsi mai ri nim kan metai kuki mai leaders trail khawba mai mark thangmang haukip le akhiak na impat laudat khang demand su kan the Manipur Chief Minister N Biren Singh thailai na state government ri kuki mai nu mai nun chong demand tai nu lawngam mage tuna sana nim tat kan me chabon kanai ta kalau khang central government khau sang hoi kan the cham thailai na mark Thangmang haukip tai Manipur khawri kalang pat khang demand suba mai government of People's Democratic Republic of Coquitlam jong president nei tuna sai intaw kamai Infal East District Sajiwa jail khau nim lawbam chongi mark thangmang haukip ta me tarik chuina padai kum singnai na chuina kanai khau tai rui Kishangarh New Delhi khau nim kan chonge mi tai government of India ta ri khange chumai charge khau nim kan chonge haukip jong case sai National Investigation Agency khau insil launa case sai tat kai bam chongi kumna karu khau church sit akhani file sulauna bam chonge Infal September tarik tamru September tarik tri na chanai nung ri chabuan ganai oinam thoi thoi khani thokcham thoi thoi ba ta nim kan mai asai nga na Manipur government ri ran pat lau khangkaram lau mak mai zang Joint Action Committee ri pian mak mai indaw na October tarik khat khawri ka haut na Thoubal district khau khuang ri dai na tacha general strike tat kai khang sa indaw kan the JAC ri sa indaw kan mai thailai na Thoubal khawri chabuan kanai ta Manipur government ri inpadat khangkaram bam thei tuna salana zang padai tang mai ngan na inpadat magna ba mai chi hai nu ni mak mai indaw na September tarik tamru jingbang lung khau inpadat mage chu thai October tarik khat khong thum lau chuan khawri khwang ri dai na tacha general strike tat kai ni tuna ti thai kan the ka ge nai me cham ti thai mai TGM bill The Gaanphiu Mail Chamche September bu bill hai phaikhat lapani bill hai October tarik kanai khori kha ka hau pani the kumna subscriber goi roi bill ti megan kau receipt che la lo pu mi hai office rong record khangni ka ge nai pi sang riye subscription manager TGM Tamenglong ting nai luan ban chat bu tarik khat kum sing nai na chi na padai lau chuan ka lan ting zin sing bang ting rai na ye ban chat bu tarik kanai kum sing nai na chi na padai lau chuan ka lan ting zin sing bang ting rai na ye The Gaanphiu Mail TGM chamche subscribe sulauni mai hame thai inquiry complaint sulauni mai goirui 9612535794 khau contact sulau pu Mai ka kwai na cham king in sam lo na ba mai ka kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak tin roi nai la mai sa in da wi asai khong tu cham hai khau ringa lau the athuan khong rup ma khai kai me gan rui mai ka kwai na king in sam da la kho chuan good hey